Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum urmatlı YouTube görүүчүлөр. Universal Bazar YouTube kanalыбыздын катталуучулары жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр. Биз бүгүнкү чыгарылышта сиздерге алдыбызда турган мына ушул кара тай тууралуу маалымат бергени келдик. Адрес Нокат району Кара Турпак айылы туугандар. Ушул жерден сатууга чыгып жаткан өспүрүм тай бүгүнкү күнү сатууга чыгып жатат. Маалыматты ээсинен толук алып берейин. Мүнөздөмөлөрүн бир чекеден алып берейин. Ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Иштер жакшы беке? Rahmatullohga shukr. Ден соолук. Yaxshi. Тайдын мүнөздөмөсүн бир чекеде секин айтып бере бересиң. Toy 1,5 yashar toy. 1,5 жашар. Палтараш экен да? Men paltarashkani meni o'rgatdik. Meni үйрөтүп койдуңуздар ба? Sal pal yangi o'rgamchi endi. Meni netdik to'g'risi. Канча болду эми бул сизде жүргөндө? Же кулундан бери 6 ay 7 ay qoldi. 6 ай 7 ай болуп калды. Чындыгында зардасы күчтүү экен, бул дагы келечеги бар. Кашкасы барбы жокпу? Yo'q, qashqasi Кашкасы bilinadi. билинбес экен, а? Өтө жакшы. Бою канча чыгышы мүмкүн? 1,60 тегерек. 1,60-ын тегереги чыкпылабы? 1,60га чейин чыгат, а? 1,60dan emas, 1,60 тегерек. 60 тегереге чыгат. Чындыгында зардасын караңыз эле. Анан бул тайга такап калып койдуңуздарбы? Oldi putiga yangi o'rgamchilik uchun eski taqani oldiga qoqdik, bu yog'ini kesmasdan, boshqa qilmasdan. Faqat oldi putiga qoqdik, orqasiga qoqqanimiz yo'q. Алдыңыз путун кактыңыздар. Аркасы жок пока. Endi uni munnisiga kelsak, Мына мурдундагы. Не болду? Uni so'gal chiquvdi. Сөл чыкты беле? O'shunga kislota quyib yuboribman men. Kislota ko'proq tegizib yuborgan ekanman. Kislota uni yara bo'ldi, o'sha yarasi bitdi, ana ko'rsatib qo'ying. Yaralari bormi bitdi. O'shuning uchun tishini ochtirib, yaralari borni tushirtiradi. tishini ochib ko'raylikchi. Bo'lganligi uchun qonni tortilib ketdi. Suv ham o'ta hali bermadi, yarasi gazalab ketmasdi. Jeshi kishini azaydi deң, ha? Bak tishini жақсы көрсөтпөйт экен. Otni nimaligi? Кашкабактарын көрдүңүздөр. Mutida ayb, pishiq hech narsasi yo'q. Жок экен, а мына куту кол таза. Куту колу чындыгына таза экен, көрдүңүздөр. Ушунда пародасы кандай болот? Endi biz olganimizda rossiyskiy deb olganmiz. Россиядан келген. Yo'q, Noqotda tug'ilgan. Noqotda tug'ilgan, ha? Атасы кандай экен? Otasi o'sha Rossiya deb olgan. Российский аттардан, ha? Чындыгында чырымын караңыздар. Аттын чырымы өтө өзгөчө. Келечеги бар аттардан. Баасын айтабызбы эми? Endi bahosini yopishtirib 250 kam bor deyapmiz. 250 ming kemi var. Shu nimalarni ham ko'rsatib bitta joyini hali keyin telefon qilib meyerini tortib jo'natmayani tortib jo'nat demasa shu bitta joylarni tortib qo'ysangiz. Attın özü çırımı çındığında özgöç eкен. 250 ming kemi var. Жақыны. Kemi tüzügüle var mı? Ama endi kelishamiz da. Kemin geliştesler, ha? Mına qarаңыздар. Туғандар, бүгүнкү чыгарылыштагы өспүрүм тайдын баасы 250 миңге коюлду. Зардасы өтө күчтүү экен, а? Зардасы жүгүрүштөрү келечекте күлүк ат болот болчу. Көрдүңүздөр. Aşı benim netip nima emas. Qancha mingenge chiqib ketgani sababi onu o'sha so'gal qon yarab ketuvdi, suvdan, o'tdan tortib qo'ydi. Ozroq jeb qolibdir da. O'shuni hali gazalib ketmasin deb, hali munnimizda qashaytganda, ya'ni yirtilib yaralar ochilib qolibdi. O'shuni hisobiga qonlari tortilgan, lekin yeb ichishi joyida. Jeb ichishi yaxshi. Endi kasal emas, boshqa emas. Buna shunday tishini ko'rsatdi, yaxshi ochmay aytadi da. Da bir ko'raylik bor. Bir ko'rsatmoqchi. Tak. Men tortdim. Мінекей, тиштер таза ойынша екен, а? Таза. Көрдіңіздер. Бағасы 250 мыңға қойылды. Тай жаққан болса байланышқа шығасыздар. Сіздер менен бүгінгі чыгарылышта Универсал Базар YouTube каналы алдыбызда турган өспүрүм тай тууралуу маалыматты берип өттүк. Эфирде алып барган мен Сайдулла Рустам уулу болдум. Сөз түрдө тай жакса комментарийга жазыңыздар. Класс деген белгини басып келип баалашып алып кете бериңиздер. Биз сиздерди ушул жерде күтөбүз туугандар.